Dobrodošli v novi mladinski oddaji. Udobno se namestite in uživajte v naših prispevkih. Krško skozi oči španske prostovoljke pri DZMP. A si lahko zamislite vse težave, ki jih imajo čistilke pri svojem delu? Aha.
rock'n'roll izlet na morje, orel si.
Krški nogometni klub na poti v prvo ligo. Ja sam Vuk Stjepović, iz Crne Gore sam, ili kako znate Montenegro. Imam 18 godina. Ovdje sam novi, došao sam prije 2 mjeseca. Ostajem za sada 1 godinu, dalje ćemo vidjeti. Da, godinu dana. Posle godinu dana vidjet ćemo šta će biti, dogovorit ćemo se. Ja sam tad bio u Voždovcu u Srbiji. Zvali su me da hoću da probam, rekao sam hoću. Tako, bilo je super, sve fino prošlo i ostao sam. Bili smo u Zagrebu protiv Lokomotive. Ja sam super branio, zadovoljni oni, ja također i super, dogovor. Baš jedna od važnih stvari je ta da je atmosfera dobra. Naravno, uz dobru atmosferu sigurno idu povoljni rezultati. Tako da se sve sklopilo i baš smo kompletni. Ako bude imala, ako bude na vrati auto, ali nije. Pa nema, uglavnom su svi iz Slovenije, ima par momaka koji su iz Hrvatske i to je to. Pa znate kako, nigdje nije kao kući, kući je najljepše, onda veoma je, mislim, teško to, svaki fudbaler se mora odreći svega, svjestan je toga da se puno stvari odriče, da jednostavno napušta sve, ide u nove izazove, novi život i sve novo. Pa Krško grad, pa fino je, sviđa mi se, nije veliki, nije baš premali, fin grad, fini ljudi. Pa da, tu momci koji žive sa mnom, par igrača su tu u Krškom, nekoliko njih studiraju tu na faksu i uglavnom smo svi zajedno, ima i ljudi iz grada, iz okolnih mjesta, uglavnom je sve super. Pa da, naravno cilj svakog kluba je da bude prvi, da bude što bolji, naravno ako ostanemo prvi, uđemo u prvu ligu. Naravno da je cilj prvo zadržati se jer si novi, a onda dalje ćemo vidjeti već i neki cilj.
Noč čarovnic na MC-jevi delavnici. Crni Toma je odšel v Gradec na Elevate festival. V graški Schlossberg smo se odpravili na že tradicionalni festival Elevate, ki poteka na prizoriščih pod tamkajšnjim grajskim hribom. The festival came together in 2005 with the vision to combine the elements of political discourse and contemporary, mostly electronic, but not only electronic music. Festival ne stavi na prvo žogo, pač pa na bolj podtalne žanre, kot so techno house, dubstep, drone, noise experimental. Največji odziv je bil na petkov dubstepov večer v dvorani Dominberg, kjer je 10. obletnico praznovala londonska založba Hyperdub s svojimi glavnimi aduti kot Scott9, Ikonika, Mala. The team of people and also people in our surrounding is constantly looking for new releases, emerging artists, develop our own point of view on different genres instead of copying stuff that other people present. Pomemben del festivala je tudi politični diskurs. Globalna vprašanja in lokalne rešitve je fokus pogovorov na seminarjih in panelih, ki povezujejo mednarodne goste z lokalnimi aktivisti. Ti želijo tako spodbuditi uspešno mreženje, kar je tudi cilj festivala v prihodnosti. This is a time we see that the media acts hand in hand with the state, and we have to break that relationship. We need a media that covers power, not covers for power. Festival se je v 10 letih uveljavil v glasbenem in aktivističnem svetu, za kar se organizatorji lahko zahvalijo tudi dobremu sodelovanju z mestom. I think what we have achieved with it, also in terms of international outreach and media echo, is very well understood also on the political sector of the city, and we feel supported in a good way. We feel at home in this city with the concept, and we feel actually well understood with it. Poglejmo si, kakšno je življenje na Drnovem pri Krškem. Tiho, nađe pekelja.
tukaj, ne? Селина Сърдилавен, коя музика до... коя... В gozdu raste gobica, njej pa zajček priskaklja. Ljuba moja mušnica, ti boš moja stehica. Ko oblak bo dežek močil, jaz si repka ne bom zamočil. Na Drnovo smo prišli pred 50 let. Prišli smo iz Bele krajine. Tu je pa moj oče, ki je delal, tukaj v Pruhi dol je delal in on je pol en človek povedal, da ta zemlja prodaja in moj oče je pol to zemljo kupil, ki so skupaj delali. Slabo smo živeli. Poprej smo bili v Satori, pa fektati smo mogli okoli. Zdaj je veliko boljše, zdaj vsaj nekaj dobimo, kak dinar, poprej se to ni dalo dobiti. In zdaj te bajte imamo, poprej to ni bilo, poprej je bilo same barake so bili, pa boljši so otroci tudi bili, niso imeli kaj obleči. Zdaj tega ni, zdaj je še drugače. Zdaj imajo pa vsega dosti in v šolo hodijo. Tako da zdaj se lahko živijo. Ja, v Beli krajini tudi. Slabo je bilo, tam je mogel ate v Pruhi je delal, pa tiste kamenje so to vključ poprej, ki nismo se mogli živeti. In ti smo pol prodajali, da smo pol se lahko živeli, tiste kamenje, ki so prodajali. To je bilo. Pol smo prišli pa sem na to stran, dol v Krškem. So je pa tukaj pol dobil za stalno delo. In zemljo tukaj pol kupil. Včasih Romi, ko so imeli konji, to je bila napredna družina. In oni so hodili po celem svetu s konjem. Danes pa samo, kar se tiče mečken za šljuška. Tako kot je včasih bilo, pa ni. Včasih za 4 kobile taki si lahko traktor kupil. Danes tega ni. Danes je večinoma imamo tako za šport, zaradi vesela. Zaradi tradicije pa dovoči. Časa nam je kar dost, posvetimo konjem. Saj naša vas večinoma se ukvarja s konjem, s kmetijstvom. Tako da, kar se tiče, to je naš, ko bi rekel, vsakdanjik. Vsak dan se s tem ukvarjamo. To moraš pri konju biti, moraš postavljati. Pri naši družini se sam jaz ukvarjam. Je tudi brat imel konje, sam brat je pa nima več konja. Smo tudi v konjeniškem klubi, smo prijavljeni tudi, Posavec. Tako da smo aktivni tudi glede tega srečanja konjerejcev. Hoće. I tu Barbi. Nek se Klara mi prid, no hede nego kane tu i Jana. Ko sem jaz sem prišla, so že imeli hiše zgrajene nekaj, elektriko so imeli in vodo. Otroci se ukvarjamo vsak dan, nekaj rišejo, nekaj delavnice imamo. Marko skače po zeleni travi. Aj, 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 aj,
po zeleni travi. Jaz sem mamica 3 otrok in najraje se ukvarjam v prostem času z otrokami. Rada tudi prek romsko društvo Kolo sem kot prostovoljka, se igram z otrokami, pojemo, rišemo, gremo se igrati z žogami, imamo družabne igre, jih učimo. Smo jih pripravili tudi leto za v vrtec, smo jih učili pisati, kako se z svinčnikom začnejo primati v roke. Smo jih zdaj čez poletne počitnice učili slovensko govoriti. Tako zdaj, ko so šli v vrtec, Selina hodi v vrtec, pa tudi moja hči Klara, da so se malo punce pripravili na letošnjo leto, da malo začnejo slovensko govoriti. Kot prostovoljka se pripravim tudi vsako leto za dan Romov. Naš predsednik romskega društva Kolo, on se bolj ukvarja z vabilami, hodi na občino, pol za mize, pa za take stvari. Jaz pa bolj z otrokami, pripravim cel program, povabim ljudi, ene še iz drugih naselja, da pridejo sem za dan Romov. In ko se prireditev začne, je akcija tukaj. Dajte mi ga po zeleni travi, aj, 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 po zeleni travi. Ringa, ringa, raja, muca pa nagaja, kuža pa priteče, se na tla pomeče. Kikiriki! No, to je bilo za oktober vse. Ste pripravljeni na mrzle zimske dni? No, se vidimo konec novembra.